ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Mano tinaglakwam? Apay aday talayong tinabatay. Kwentaam amin dagita ginatangkaw. Kwentaam numano day tanabatay. Naggastador ka mo una yun to yan. Awan pa'y mababati, mate. Na, apay no si kan ti mapanaglakaw, kan makichinda, tapno amom no kasano ti rigat ti makichinda, nga iyan anay mo ti kwarta. Ay, nagado ka arason mo na ya. Di mo pa'y amumit ti aginot. Agsapol ka itinaimas asidaam. Ita, sapulam no nakaigatangan ti kwarta. Ha! Sekan ti mapan makichinda. Apay analiday ka, Maray. Di ka mo't matagtagaray. Maray, awan ka di ti amom amabali na pagtrabahuan. Kayat ka din ibadong mong agtrabaho ka. Apay ko mga iparit na kat imot mat. Iyan anay ko apakichindat itad na. Ha? Kanayon nak nga apaan no basit ti mabati iti mapaglakwa. Kasta ka day. Bayam, tanwada makita nga kasapulan iti katulong nga stay out, ibagakken ka. Ay sige man Maray, kayat ko ti stay out, taadda nga mindingun kaw. Adda manok, ganso, kalding kaw. Sige Maray, padasag ti agdamag no adda. Sige man Maray. No adda nga min bukod ko a kwarta, di namat siguron pakibiyangan, tanagbanugak mag. Ay, katuon na. Magatang mo pa iti kayat mo agatangan. Maray, kayat mo kano ti agkatulong? Kasadungay ni badong mo. Badong lata, Maray. Makapadismaya nga min jay imutan na ka ti asawam. Nawadwad mo't nga agpay so ti mapaglaklakwan na kadagiti mula na. Iso akayat ko ti agtrabaho, tapno sa anak adumawat iti kwarta kenkwana. Saan ka day ase ka ti aglako no dadoma? Una, Maray, ngam kwentaan na no napanan ti kwarta. Ay, madimot nga agpay so day taa. Kasla nang ko nga kasapulan da di tadakkel abalay iti katulong. Into udem tuman, Maray. Sa dino adakkel abalay, Maray? Di tangay crossing. Diyay ngay dakkel abalay ijay. Diyay ka din na pinturan iti berday? Wen Maray, agasawa ti agigyan ijay. Napan kano ije abroad, dagiti anak da. Anya ka di ti maipaay ko kan ka. Siyak nituyang, madam. Nadamag ko nga kasapulan kayo kano iti katulong. Ha? Kabaalam ka di ti agluto, agdalos, kan aglaba? Ay, kabaala ka, madam. Napigsaak pa'y ngagtrabaho. Ngam numabalin ko masapa ak nga umay. Kun agawid akon ano iti sumip nga. Stay out, ti kayat mo asawan? Ay pangaasim ka di madam. Kasapulak unay ti trabaho. No saan ko akabaulan, di uray katendak. Sige, padasampay nga rod no kabaalam. Ngam no marigatan ka, ladingitag. Ngam jay makabaal ti alaag. Ay, agyaman naklaunay kada kayo, madam. Ikaray, kabaalak no anyaman ti ipatrabahaw. Nay, apay bigbigat nakarubot ka. Papanam? Adan na idadang adanom di tatirmaus. Makaamukan nga agkapay. Adang aminan trabahaw. Trabaho? Hanya ko matrabaho day ta. Katulaw ijay dakkel abalay di takruseng. Pakiwayway munton di kaldaing. Ay, sinalbak. Siya, kung ti agiwayway iti kalday. Iguyod ko man laangan, ta iwayway ko di ta mapagnaak. Winarisak matan iti mais dagiti manok itay. Mala, inakaon. Na, ay, imanaway. Adda ka no trabaho na. Kawatan nga agsweldaw no kasta. Ay, nasaya at mate. Tapno sana siya amin ti agasgastas. Kanayon nga wan mabati na no mapan makichinda.
Gastusin na mo amin na mapaglakon na. Itaman pa'y nga awan ni Marituyang, Maray. Nakitam ka din no napanan na. Ay, saan, Maray? Napan nga ta di ta dakkel abalay, di ta kruseng. Wensa nga agpaisaw. Amang ano ijay tinapanan na. Kayat na ti mapan agtrabaho, taimutan mo't ngamen ni Kabadong. Ay uray siyak mata no kasta ni Inteng. Ay enak mo't agbirok iti trabahok. Tapno magatang kumati kayat ko agatangan. Ay, nagmading ti kasta. Paglakwan na ka, sana sa pulan ti naglakwam. Kat pakitsindam mo't. Ay, wen nga rod Iso ang nakapanunot ni Marituyang ang nagbirok iti pagtrabahuan na. Ay, wan. Barang inawat da nga rod ijay akas katulong. Tapno adamot makuna akabukbukudan na kwarta. Papanan nyo ka na Nanatuyang. Kanayon ko ang makita magmagna kayo dito'y kalsada. Mapanak mo't agtrabaho akwaraw. Addan makuna at trabaho. Uy, magmantad na trabaho, maun. Anya ngay at trabaho. Para ti trabaho, baraw. Ha? Anya para? Dayamot kas na trabaho? Ada kwaraw. Para laba, Ha? para linays, para lutaw. Daita ti trabaho, kwaraw. Katulong ka diti kayo yung asawain. Husto ka! Katulong ijay dakkel abalay di ta kruseng. Uy, kunak lagi din nun niya para ti sasawan niya. Katulong matgayam. Tapno mabaliwan mo saan akatulong latan? Sigay, panawan kan kwaro ga, tayo nakagtrabahaw. Ganda ni Gaya man titapaws, tuya. Apay no dandan iti tapaws. Ay kat kaawatan na dandani ka nagswildo Na, apay ati sweldo tinapanunot mo. Jak pailan na igaman ti sweldo, isang tinalagip ma. Nalagip ko laang mo't Gumatang kantuman iti naimas sa masida. Ay kat gumatang aktumo basit Imbag kat ti saan amagasto amin asweldo. Kaya't mo asawin, iganam ti swildaw. Anya ngay nga raw, alangan asikat ti mangigam iti sweldo. Di nakpay maikan iti kwartam, no sikat da kwartana, imot ka nga main. Anya nga imot, dagiti ngay pakichinchindam. Saan ka di akwartak? Tinultulungan ka mo't nagtrabaho. Mangtad ka mamit iti kwartam. Imbagla paginumay kadagiti barkadak. Ay, saan para inom to'y nagbandugak? Ha? Naglaing ka dagita abarkada maun, no siyak pa'y ti pagtaudan ti paginom da. No awan igatang da, saan da nga umininom? Uray pagtayak man laeng nga rod iti numeraw. Bareng mga bak. Sana pagtaya to'y nagbandugak, kunak manan. Ay nagimot ka laki din aya. Gem matangak mo titimasid. Apay nga imot, kunampay lang. Gaputad da kwartam, limbastog kamitay. Ha? Kasano kumaanalastog ako nam? Agim impunak laeng. Tapno adda ka utag, inton agkasapulan na. Mala, ditakan, tayo nakagtrabahaw. Pima naman. Ay, no di nakikan iti kwarta. Mang remedyo ak. Kita manod na maramidan. Tataba daw, inla kong matgayam ti gansuyo kinitatakulas. Ay, wala ako harap. Tapno damang mo't kwartak. Apay nituyang lang ay tada kwarta na. Siya kumati ng ilakwam, tapagpulutan tayo matlaang. At dapay mo't tayo dakkel akawitan ko ijay. No, kayat mo Ay, Isaw, tigatanga mapagpulutan tayo. Uray minus presyaw. Ta makipulutan akmay. wow! Ingka nga raw din parchain. Taumay kami inton madamdam makadagiti kakadwa. Ay kamangala kayo nga rodin ay tiara. Siyempre parchain kan iluto maun. Huston taon wag subliak. Tadapay arkila kay kabang-ibang barangay. Mali nga raw. Gusto, tapno maanger analaing. Medyo nataengan kay. Naimastikal doon no maanger anaimbag. Apaya naggida na nagpukaw ti ganso ken kawitan. Napanandan ngay. Krrrr!
Unay kanto yan. Kurkur kala kurkur dita. Makaringreng. Mapugpukaw ti ganso ken kawitan. Nakitam ka day. Nakita ka di kalman. Ang mga no napanda nagsursura. Saan da nga ugali ti agsursor no di da pay nangan. Bayam ida. Adamot bukod da asa ka. Mapandag birok mo ita. Iti kananda. Kita to man ida tanay inakagtrabahaw. Kababain no maladawak. Malain kan. Bayam day tagansaw kang kawitan dita. Anya nga tati isarunok nga ilakaw. Bayam man day taatuyang dita. Di mo lamang tadi di kwarta na. Ha? Simbong bat mo di kaldeng. Siyak ko na namay. Ne. Mayat da ito ya. Dak-dakal ti kwarta. No di kaldeng ti ilakaw. Asino nga ti pangilakwak. No ni kwaraw. Ang mga numaamuan ni tuyang ka. Kit agreklamaw. Ay, mangbiro kak payman. Iti pangilakwak. Sino di kinasarita malalaki ay tataba daw? No jak agkamalay. Taga di takabangibang apurok day jay. Ay, kwaraw. Adala dinamag na. No, adda kanulakok ading wine. Ang awan, kunakmay. Ay wine, malagip kaon. Day jay agat-gatang iti ding wine. Sana mapanila ko ijay ili ti magatang na. Wine. Panawang ka pa dito, kwaraw. Nay, agdardaras ka may tata. Agsarsarita ta kumapay. Ay, inton maminsan taon. Inton maramid ka, ti planaw. Ha? Anya day ta planaw? Ay, kat secret mo ta. Mala, panawan kan dito. Sige. Masapol, adi na maamuan a kinatulad ko ti lalakay. Amang gatang iti kalding kang. Isabat ko ijay turaw, iti asidag, ti beday. Apayan apermi amaritmit ti kalding ijay turaw. Ijay samot kalding mi day jay. Saan ang nairwam ang maipagaw? Iso adandan ni saan asumurot iti mga ipon. Nay, papanam na natuyang. Ay, kwarog! Arkilaag man ta tricycle mo. Darasam, tamapantay ti kalsada abatog ti turaw. Ha? Mapantay jay? Wen, ang mga no jay kalding mi day jay. Ang mga no tinakaw dati kalding may. Ay, lumugan ka nga roden at mapantan. Mala, patarayo mo ti tricycle mo. Tapno maunaan ta ti lalaki iti kalsada. Tanay, sumalsalog pa'y laang. Matungpal, nana. Anyang iti aramidam na natuyang. Kung namat di lalaki, ngayon lako kenkwana ni tata badong ti kalding niyaw. Nagalasket ti ugalin day di alaklakayan. Agoray man ta kasaritak itinalapat, inton makadaano nak ijay balay. Napay ngayon lako na diyo pa'y nagsaritaan. Day tati salud-sudag inton makaawidak. Ha, makita day jaba daw. No ngay saan nagayam nga inlakaw? Ah, tinakaw ti lalaki, ti kayat mo asaway? No ngay kasta? Kasano nga tama-amuak nga itipod na. Inla ko nga tangagpaiso ni badaw. Wano tinakaw day jay alalakay. Apay nagpartak ti panagpataray mo itay iti tricycle mo, kwarog. Uy, sinambot mi di lalaki ang mga iguyuguyod iti kalding dananatuyang kagawad. Anya? At nang iguyod iti kaldeng damari tuyang. Wow, idinadanon mi ti lalaki. Pagungtan ko man inanatuyang. Angam ko na namat nga inlako ka nun ni tata badong kenkwana ti kaldeng. Ay, inlako na ti kaldeng da. Asaan nga mo ni marituyang? Isu asiguradaw. At damapasamak agubat iti balay da tata ba daw? Naturay mo't ni kabadong ngam ni marituyang. Ang pirmi ti pungtot ni nanatuyang itay kagawa. Ha! Ay, apay day ta binalsing ngay gemaw. Sakbay asumbatan ka. Kita agpay man tapitakam. Ne. Apay at kinaot mo mutan ti pitaka dita bulsan. Ha? Ha! Adala kita ag. Mabitlag. Ado ti kwartam. Agpay sungaraw nga inlakom ti kaldeng.
Ay, salbag ka! Asawa nak, ngam takawan nak! Ah. Ay, dahito iti binalsig! Ah. Panguran ka man lang! Ay, tumalaya ka! Salbag ka! Saan ka nasangputan? Agyan ako ni Yedak Kalabalay! Naamwak pa'y ayay ganso kan kawitan kat inlakaw! Ha! Napan mo lang barbarkada! Salbag ka kiday batong! Buwisit ka! Apayan tatabataw. Kas kamutlan na kutiranan na siya ka. Ay, mabalin ka di kwaraw. Kasarita man ni nanam atuyang. Taagawid ko man. Madmadi ngamin ti bagbagay. Madimot nga minti na ramid mao, tata. Nangila ko kay tidingon niya, wadi na mau. Ay, sana na maulit kwaraw. Nasaktan ni nana tuyang. Tanwad na kwartana kat gumatang iti kanan ken masapsapul yung adwa. E dinto ta si ka, imbarbarkada mo tinaglakwam iti dingon niya. Ay, wun nga raw. Manyagay nga tati aramiday. Inkakit daw iti pamakawan na Ken nagkari ka ngagbalbaliw kan. Ay, wun kwaraw. Aramidag day ta. Tapno agsublay ni tuyang kaw. Maday nga agpaiso tinaramid kaw. Saan kaw nga ulitin? Ay natatabadong! Madingamin tinaramid mo. Ala, ingka agpakawan tapno agsublikan ka ni Nana to yan. Ala, sige! Ditan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Kan iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jun Ren. May sapay asagot kada kayo ni MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan.